Kebeli pi barok nak yang kedudasan kendras long yang supaya pi ketup kubor mentari janmit shon paji kubor kibamnya ini pecuai kimat berkongsan. Poi Menteri Rang Bakdo Narendra Modi hanong ba Athens hagajing le yok jat basis ngilenter shari Greece ai sobhar tak mau kli nama kelaya hau Menteri Rang Bakdo keri Greece. Ujor ijahar ki pulit mekhaya ha ka bedai bat ka huri hura pedeng ki pulit bat ki pajbor ha ka arpsal terik nailar hatang sky syakem way kena menteri badai nak daw ki jingpen krek ki bombyang basa jempor ban penteri kam ya ki JM ha mekhaya bat pan jing pencai ke HYC na UDC ha ke bedai bat kerukom tungkam tungjam ha District Rural Development Agency. Ki kubor ki babnya. Menteri Rang Bakdo Jongkeri Narendra Modi ulapoi hari Greece banyakran halor kimat ki bayadai bat kini ki artli kiri bat Menteri Rang Bakri Greece ukarya kos Mitsotakis nang ban la ban nang kampen ngam jeliu syuk ya kejingi dai hapen kini ki artli kiri Modi ulai kenduk ru ya ka Presiden Jongkeri Greece ka Katerina Sakellaropoulou hanong ba Athens ha kejingi kren jongki Modi ula kren ru syapang kejingi job jong Chandrayaan 3 ula ang makajing job jong Chandrayaan 3 kam day tang nakabenta jong kari India henry kadai ru kajing job nakabenta ukun meriu satla ka perthai hagajo ka porpat kita mo na jalam khlaya ki bakit yaki haki yaki khana pateng paket ki barius pa ki banadu ki por kulang kuma lada ban ai ngobha sa kalok jong Menteri Rang Bakdo jong kari Greece. Ki pulit na East Gentle Hills ki lada ban ujor da ki ijahar halum shnong police station ha ka bedai bat ke jingja ka belaja ha ka arso trek nailar hadin balami ke huri hura ka bajur ha ka por baladan ke jingbish syar ki ba lani ka public hearing ka ba lalong hapo ke jaka jong ka meklaya Siemens Limited thang sky ha padeng ki kenhon pulit bat ki pat bhor bayakhi persya bat da ka video ba ka video jong kan ke jingjaru kala saphyang stat ha kirensan social media ha ka balayo iru katu kat ne ngot ki breu ki bala nang kenshot bat nang iding show ha ka juk ke por pat ke sarkar jela kala pan ru ya ke jingtip ki babnya na ki bor penya district ha ka bedai bat kene ke jingja I dekat ke kenhon menteri ikang amperin lengdo ila pentip ba we breu ulah syakam bat ulala bat lala ru ban kem ban temno ya kene ke jingja ya kan ke public hearing lapan long nak benta ke jing temu ban kampen jur ni kampen klan no ya ke jing pemi dobilat na ke karkhana meklaya Siemens Limited thang sky unruly behaviors, stone pelting and other things. So to put that under control, a tear gas firing was ordered, but however injuries were mostly on the part of the police personnel. And few rowdy people who came in the name of protesting, and one person has been detained, but situation is under control and they were able to conclude the hearing subsequently. Menteri Kejala Meghalaya badai pe yakatnat Public Health Engineering PHE Marcus and Marak ula kena badai nakadau jong kijing penkre ke bombyang lani ke bedko hakikat do kat niki projek ha por bala sedang yaki na ke benta kijing Islam ha ke ban penderekam yak skim Jal Jeevan Mission ha kane Kejala habakran pensyai lor kane ula ang ba kiladon kijing ha ke por bala pendat yaki tiar thamai ki bala thau yaki mojun thot ki babon ha ke por bala sedang ban penderekam yakane ke projek hajala Meghalaya ke sarkar pedeng kalebo ya kathang ban penpoi kor umbam umdi haman laki tliwing jong kathan nang kandong hapo ke skim Jal Jeevan Mission bat ba Kejala Meghalaya ru kala persang ban kenjo asya kan kathang hapo benai no pra arhajar arpulai haduk menta ke JJM kelala ban pendap tang kumbasan phon re pon wei khandai na kispa na kathang jongka katari ke bakhado jong ke ban jongka na ke benta ke JJM ban penpoi kor umbam umdi hakut kadai hakabakut jong usnam arhajar apasau
Da ka kubur ru ba hakikat tu kani benta jong kerilom garo kani kam kala sange tedan haju. Menteri ketenat PHE ulaang ba ketenat jong kala dap ban maham yaki kontraktor ha kita ki division bar kala hukum ru yaki baki dai ban sedang terekam no mardor. Uni menteri ulaang syuk ru ba ke East Garo Hills District ke district kabalala ban lep hatam ha kabal kalala ban pendap hadu nyop poin kendai ar nagispa ha kaban penterekam ya ke JJM kat ba ke district ke beles new tam ke ke East Gentle Hills District. Chandrayaan 2 orbiter badang ya tawyar ya benai nadu usnam arajar kat kendai hadu menta ulayo ban sendur ya Chandrayaan 3 landa Vikram. Ke kamera ke baklan bor lani ke high resolution kamera ke badan hau Chandrayaan 2 ke ladap pa ya ki dor jong ulanda beladan mentah ke selakan do jong ubenai. Ketenat ISRO ke lapak ku bor lang baga Twitter ba ke dai jing sendur ke biang tam da ke kamera ke basyai tam ka ba kiwe pat kimla bandon halor jong ubenai. Kajing thọ ha ke Twitter ke ong ngasen tiat ya pi Chandrayaan 2 orbiter. Dang kemba kendiat pon mentah ke ISRO kelapan iru ia ke video ha ke Twitter jong rover Pragyan ubah dangmi bat telun na ulanda Vikram. Kini ke video balayo ring da kalanda imager kamera kelapan iyo rover rengkat bat ke sengiu jong ba udang telun syak selakan do jong ubenai. Ya ke University Hospital of Ayurveda and Naturopathy Wuhan kepada ke multi Specialty Ayurvedic Hospital kepada kong ke than chate lam mi ngi jong kari la plipat ba ha ke sngi palai ha school ba USTM dai menteri ke kot ke khia jong ke jalai kong amprin lengdo yang menta kani ke hospital dawai kan bat lani Ayurvedic Hospital ka ba shispa jingthia ha ka ba kilat watnya ha ka leng ke kot ke khia bat kiwe ladap bandon bat kilas dang ru ban trekam. Haba ajing keren hakani ke sngi kong lengdo ilayaro ia kani school ba bat ilang ru ba ke school ba USTM ke jaka pule ke bala bit labiang nadong shadong ke badai ru ke jaka pule ke ba compare kot na kiwe pat. Chancellor ke USTM Mabubul Haq ula pentip bahaswa jong senam arajar lai pho barok ki rukom ajing sumar kum ke alopati Yunani sidha bat homeopathy harengkat bat kilat watnya akin sedon lut hapo school ba USTM. Kini ke hospital kadon ru ikitiar gitar ki bakat kum ke juk menta bat ki sumar sukher ru kidai ki bala pentibet bat penjanai bahaya ladi hakal yang ke rukom sumar Ayurveda. Eligible and mature to take part in the MBBS course. Tomorrow, we have a cabinet in the state of India, and I will propose that we must give all and extend all support to the USDA. Kaseng Nyotrap Youth Council HYC West Kasils District lai kendo yau Deputy Commissioner Kasngi Palai ban panjang pencai na halor kerukom tungkam tungjam na banta ke kam Technical Assistant na Pok Office District Rural Development Agency DRDA. Presiden ke HYC uba alumlang khars imle ulaang ba kidon san poprangot kinong tap na banta ke ni ke kam ha ke banyong kila syajet na banta ke interview da ke screening committee. Katup kerteng jong ki kertong ki belasyak jid 8 ak country terik ulber arajar pulai. Lajar kat taru ha ka country terik ubnai nai tung 8 isagawai kejing ajing tip ha ke bala ong bahkan sedang kejing tho examen ke bentah ki kertong ki bala dep syak jid ha ke jaka jong ke personal interview. Ya ke examen 8 long ha ka country terik unai tung arajar pulai ha ke bahnyong ki kertong bala dep syak jid ha ke screening committee kentup ru sa kat tu kan ningot ki kertong ki bom syam lami kerteng ha ke tup kerteng ilawan bantha examen ha ka sitrik nailar langut ki kertong gila syajid na ka banta ka personal interview ka bakado kentup ru sa away pat u kertong udisi ula pentip ba ka jing pensange no ya ka personal interview bat ka jing ajing tip ban batai ya ki kertong ban le biang ya ka examen ka de na ka da ka jing don kam ki batmai ha ka be de bat ka ne ka kam ka balai mentapat ngi pe ka jing long jingman ka sundeng ha shlong kajing shit kalong 8% degree Celsius bat kajing kriat kalong 4 degree Celsius kajing skam kau kalong kendai pon nagi spa men step bat nyu ar nagi spa janmit kala bandan kajing hap slap ke bamalum mala hakat tu kan nitli jaka Shwa ben poy shak bukut jong tok bor ngi pe biang sesi ni kimat ki bakong san
Poi Menteri Rang Bado Narendra Modi hanong ba Athens sa kajing layo kejat pasis ngilenter syuri Greece ais ngomhar kata mak kli kalaya hau Menteri Rang Bado keri Greece. Ujor ijahar ki pulit mekhalaya harga bedai bat ke huri hura pedeng ki pulit bat ki pajbor haka arpsau terik menailar hatang sky syakem uwei. Kena Menteri Badai nak kidau kijing penkrek ki bombiang Basa Shimpor ban Menteri kami ke JJM Hameklaya. Bat pan jung pencai ke HYC na audisi harga bedai bat kerukom tungkam tungjam ha District Rural Development Agency. Dia perlok dah kita kubor ngila pas kubur jeng tu kubor jengi mentara janmit hadu bani syam yang bat pila syagas ni boleh pi baharak.